Nā kei te toha pauaka kai te poho ora awiri I Tūranganui a Kiwa, hei taunaki I ngā kaumātua me ngā whānau e poke ana I ngā taumahatana o te noho here ki o rātou kāinga. Anei a te kuru o te Marama News. Kei te kōpakina te aroha me te manaakitanga o te marae. I te rā te marama ki rawa wene tēnei kāpata kai. Tēnei wā ko tatania te pau. Nā te mea kua hoatu I nei koha ki ngā whānau e hihe ana te āwhina. Tērā pia tētahi whānau te kau ngā tamariki. I raro I te kauma ono tau. Te kau o rātou ki roto I te whare. Anā me māma me pāpa kare he mahi. I tainehi nei, neke atu I te kotahi rau ngā pauaka kai, I tukuna atu ki ngā kaumātua o te hapori nei. I tēnei rā kua hoki mai ngā kaimahi nei, e whakaheke wera ana ki roto I te whare kai nei, kia tuku atu I ngā pauaka kai e ruarau ki ngā whānau o tēnei hapori ake. Nui ngā tāngata e mea te Alzheimer's, wētahi whānau. So kāre te whānau whānui e taia te putātiki waho I te whare. So ko rātou te mea tō mātou hia kia āwhina I a rātou. Hei tā Charlotte Gibson ko ngā pauaka kai nei he mea whakangāwari I ngā uauatanga e pēhi nei ngā whānau maha. Te nuinga o rātou e noho ko rātou anake ki roto I tō rātou whare. Ko ira tētahi mate nui, ko te loneliness, te moketanga o te tangata, kāre pai. Hei tāna no, hei tā Charlotte Gibson, nā te hapori whānui, te pā o te poho rāwiri I tautoko I ngā tau, ko tēnei te utu o te aroha, te kuru o te Marama News, te karere.